Organizacija Mlada družina okuplja studente koji žele da održe dobre odnose između Rusije i Srbije. Već 5. godinu za redom 20 studenata učestvuje na forumu mladih lidera Seliger, koji organizuje ruska vlada, a koji je dobio međunarodni karakter. Forum okuplja mlade lidere iz celog sveta, a srpska delegacija je imala privilegiju da bude jedina inostrana na ruskoj smeni koju posećuju istaknuti političari i javne ličnosti. Cilj odlaska jeste bio upravo razvoj saradnje srpskih i ruskih omladinskih organizacija. Mi smo tamo predstavili nekoliko projekata, uključujući i web platformu na kojoj će se razviti mreža organizacija putem koje će moći da razmenjuju svoje znanje i iskustvo. Na forumu su, pored sportskih aktivnosti, radionica i predavanja, studenti imali priliku i za druženje, ali i za predstavljanje naše zemlje. Takođe je održan i Srpski dan, gde smo predstavili našu kulturu, naše proizvode, mogli su da probaju. Imali smo i neku vrstu degustacije, učili su srpsko kolo, jezik. I ove, kao i prošle godine, srpsku delegaciju je posetio predsjednik Rusije Vladimir Putin, što je i prenela ruska nacionalna televizija. I flag na kojem građani naše strane, znači Republike... Drago nam je što smo ovde. Želimo da vam poklonimo ikonu Svetog Vasilija Ostroškog i zastavu Srbije na kojoj su ispisane poruke naših građana vašem narodu. Potpisan je i memorandum o saradnji Saveza studentskih organizacija Ruske federacije i Studentskog saveza Beograda i Centra za koordinaciju Ujedinjena Srbija. Rusko-srpsko prijateljstvo datira još iz srednjeg veka. Vezuju na slovensko poreklo, vera, običaji i istorija. A jedna od organizacija koja neguje srpsko-ruske odnose jeste Mlada družina. Srpska delegacija pozvana je da učestvuje na još jedno okupljanje studenata u Ruskoj dumi, a predsjednik Studentskog saveza u Rusiji gostovaće u Srbiji krajem godine, kada će učestvovati na seminaru koji će biti održan na Zlatiboru. Mirela Živković, televizija Pink.